Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kahima sora kebelabu hakmat ikathong banwanra ikajing pinjirngam bar ikajing ko jing suba haki jaga jungok kai perthei ki badan haka thain sora barok we haka pundro truk nai lur arajar apusan klapin menapat ba yaki green and clean sora campaign haka jingalang kebelalong haka shnong mau kedong laidan long menteri berem ke sarkar jilla ubakmi ikatran jungok kai perthei uba poling do ublalong kumukangsan UMLE jong sora uba Gavin William usim kena kahima sora upaim marem dorsim u advisor kahima sora uba Alan West Kharkongor kasim sa jong kahima sora kamaim costly mai sim bat kiwe kahima sora klaya soiru yakasa scholar ismutu jingmat laneka memorandum of understanding bak Martin Luther Christian University haganiga jingalang bala samru ikisirnon shikid khot jong kahima sora tourist assistant team Kejing pendapat ba jong kahima sora ya kene campaign kalong ru kum shibenta ban pin smuthu ya kene jungok kai perthei bakim de ban bam khana hagi jaga jungok kai perthei namar bakwan ra kejing jabo henry light no tang hagi jaka blabu kerpang bar ombrat di jabo niki song plastik hagi surong bar hagi jaga jungok kai perthei baram sa miet kinhun hagi jaka bampat yo jingbet ban shimwa di tourist guide ki bede ki trash nong khnamalat niki nugnu jing jaba sonsi bala khangru ikilat pathai khubor Bagi ki influencer ban pemerapat ba yaki jaka balap thamai kerba ompat yo eke jimenjur nega tourism committee jogi masora hakaju kapor kahima sora krashan ru dekot linkdop balabatai binia eki adong bat kijing betha bagi dong jungok kai perthei ki ben bot betek kat komi kendon balabo Jimot bankong ba ay kadi bangin don no la kajong kan ka tourism committee mar kahima sora kadi ka bayar ba but na kahima kari babun kam tang haki dispute ru ngatrai mat 30% na kapor jong kila le nai tiban ong bakin bada kahima he kan penya kan ka kam le si kanum la syuban kenir kiti tina kat kadaw la idon kam bandon ya kan ka komiti ka bandong ka ketika diang ketika mon jong ka hima sora ka bede bat kan ka jing penya kan ka kam jong kai perthai ngala jukren itu ki por hapo ki jingalang baper ba ngidon kamban pen roi shu ya kan ka kam jung okai ha kan ka thanjungi ladangi pen roi shu kamot kanang mentoi shu bat nginang la bantau kilat yo kam yo jam ya ki khna samla jungi kane ka juk jong ka juk jing kurdu kam ka kam nga ngawan naka rata ka bagi kimi ki pajung nga ki fa puli either engineer ne doktor banyo kam sarkar kadang ya hidu umtaru wala dangi pas na ki school ba fair ki kwa be banyo kam sarkar idon ibe ikong ni bawan nga yang i khonjong nga tapi la pas tourism tengong ya ngin yalam nyalitre haki resort ba fair yang em ingnya kwa da kam sarkar tinga trai mat kani ka juk kwa kam sarkar kala sitom menta mar kadi ke jing sisya ba ikam sarkar in light sunspa ruspa unong apply de ki ho hajar ngod nuksa de hang thepo ayus sora berang supli kapus kala ka to kan ni kinong apply ki bapun ba tila de ban sung thui ba kani ka kam sarkar imat kam kim de ban phai khmat than bat ngide ki bre ki badan bok bangi em hakani ka ri sora ri ba ithiang sisa hakaba menta kala akala long khau ngadu baklem ka MCCL la i jenjar yang ni ka thanjongi nomor bala kedu kam bulai ju i ben ya sora uai pat da uni khau ba thamai tangba kumang ngaju ong berbor khau thamai hab set pha dom set pha teng khawat tina ka daw ngasi ong bagi priyo ki batri ya kan ka kam jungok kai perthei ndei syu ka kam ti do yong ndei syu ka kam ti mau kadi ka kam bai tengku bat ki priyo bon bar na ka daw ngi di ban pen tebit ya la di penjana ya la di ban tri kan ka kam
kabaar mga siong kadi kabakam kong san menta. Bat ka tourism don sakaway ka concern jongi kadi ka Mariang. Margi bria giwan sakari jongi sakari sora ngim don Taj Mahal hapo sora ngim don kanu ko bolong artificial. Ndai bria giwan sani giwan tik tang nagamta ka jing internet jong ka Mariang jongi. Tiya kani ka Mariang kabalalong ka jing kerhu ingi menta kapala besar ingi nathai kamram jongi kum kinong sora ru deiban ri kendong ya kakan. Ti na takadaw kani ka pang kabingi keren mentaka singi kani ka green clean and safe sora campaign kani ka mission jongi kum kinong sora kumno ba hakajo kapor ngi kamay na kani ka Mariang jongi ngilong brio na kani ka Mariang jongi ri hakajo kapor ngi don kamban ri bat sumar ya ka. Ti ngan sipatay hindiat sa pang kani green clean and safe sora campaign. Ngi hapo kani ka campaign menta ngimong kan don kan nusnem ri kani ka mission jongi nang ni sakmat ba ngin habban pensong thu gibriu ngin habban eye awareness gibriu ngin habban penlong gi workshop fair ngi don gajing thu bangin rung segi school umar ga don kam ban pensong thu gi khna rit ru ke por bi kidang late school ngin ya trailang bat gisnong ba fair ngin ya trailang ba gisang bahalang ba fair bangin ya pensong thu ya kan ka pang ka bangi sngow ba haka juga por ka bangi yo ya ka jingkir khu na kamariang rei kalong ka bakongsan ru ban sumar ya ka yes nong ban kong wala ban declare ya ka kum ka zero waste town hapo la ban dei hanot is bat ha India ru empat cek ba te kan ka jing persyang insa sign ya ka MOU bat ka company ka ban install ya ka plan hapo mau produk bat nang to syakmat na try ya kan ka jing jongi in sala ban solve tua sei ki umat siar tua ki umat rupa ban pen pau jing ia jong ha ya pasora bodo dot kari kasih dei hau ding ya teli dei na pi kan sim ka nam kari kasih Ongan guilty akiku, ongan yarti akihem, bajing yechong ayapi kanang yahem. Day happy ki erudi, day happy ki ersusi, bandeng yang kikun karina dubensu. I congratulate the efforts of Green, Clean and Safe Sora campaign, which is a great initiative and a great measures which will help all stakeholders of tourism in Meghalaya. Hotel Polo Towers Group is happy to announce that as our company outreach initiative, we would provide the following to the Sora Shemship. A conservancy dumper truck we are going to give, some motorcycles we are going to give, signboards with appropriate messages, whatever the expenses that will bear as we discuss with Balen. To boost up its efforts to keep Sora clean and hygienic,
for our people and for our esteemed tourists who are drawn to visit this beautiful land in India. Earlier, we had provided a similar vehicle to the Mausmai Darbar Shora. Last year, we had laid a new pipeline to bring water from Mamlu to Mabalang village to facilitate drinking water to the village people. We also spread joy during Christmas and gifting utility items, woolen clothes among our fellow citizens. We hope God Almighty will continue to bless us all in the years to come so that we can continue our association with our friends in Shora. Kublai Sivan. Thank you. Kublai Sibun balan doble dragonat una kerku na kodo yapi pada ka company ka jongpi papinang la ban kieu sakmat hakikam bapha bapitre pat pinabit na biang haka kamai ka kaji ka jongpi Kublai Sibun na kalian ka himasona. Hadir ni ba wanram inwan ni ba Happy Merry Lingdo. Kesan Kupar Alice Kongromai Si Kongwet Mon Basuk Kongromai Mai Kongromai Kublai Sibun sa Din gato pada kat pada MLA Baron Dengi baik macam kemanfaat sam lang yang kini certificate saya kini team members Bansan Kupar Nongrum Stelin Senrem Anthony Nongrum Stelin Dengdo Ria Doling Nagaliang gajonga nga sumkumen sika de bangan yo ya kanegalad banyadon lang banyo ban sakhi banyadon benta ya kanega program ka bakarpang ka green, clean and safe Sora campaign ka sedang nagaliang jong himasora menta ka janmen bana son shim ni galat ban ai Kublai shika de ya ki himasora ban kumju ya ka tourism committee hapo ka ni ka tanat ban kham tame nagaliang jong ba Allen West Kharngor balong I advisor Bangaso komen bahapo kani ka tourism committee. Nioi bakidon shisha ki dekot. Ki balalong shisha kita ki riu shampang. Ki balalong experience kamtam agbaydey barkani ka tanat tourism. Bangadon ni kata ka jinkermen ka bas camp. Bahapo ka jialam ka jongki balingba ka jingitrelang ka jongki kumbi dekot hapo kani ka tourism committee. Nyenang la ban kentio. Yakani ka kam chungok hai perthei syakani ka thain ka bai ka jongi bangi so thu ba kum ki bre chongani ka thain ublei ulada karkhu shikadei yakani ka thain hi barkowei nyo I ya ka jingdon ka jongi ya ki saudong saukun ki ba itanat ki lom ki wa ki ba itanat banagalang ka jonga nga so thu ba man la ka por man banga hiar sa than sora ngam jungia ban pet ya ka jing itanat jong kini ki lom ki wa ban ni so thu bo blade shisha la karkhu ya ka ne ka than ka jongi hi barkowei Barang so komen si ka de balingba ka ni ka campaign kanda long sisha kum ka linti
Banagaleng ka jongi ngenla ban penne pensa ya kini ki saudong saukun baro. Berkembang ajuong kamtam hagabai dei bat ban yada ya kani ka memariang ka jongi. To ai ba kani ka memariang ka jongi kamdei kanong kenti ka jongi. To ai bangila shim kum ka kenjaram na kipateng ka banwan. Hangta ngin sanang ban penne pensa yakani kami mariam ka jongi. Ban ngiso thu ba nagaliang ka jongi ngiso komen. Ban kumala keren henne nagaliang jong try jong jiva resort. Ngaso gadi ka penta ka jongi kum kinong song jong ne ka than. Om ban kadokti yakiwei pat. Rei baro ngidan la ka jong ka benta. Kajing no senyang ka jongi kajing isim benta ka jongi simet ban penne pensa e kani ngai mariang ka jongi ban penne pensa e kani ki saudong saukun ka jongi kandalong shisha ka jing mentoi nag benta ka kane ka than sorai jongi barokoi ngaso komen ba hakani ka por bomentaru kila penmi e kani ka krot lingkodop ka banlong ka jing mentoi nag benta ki turis kini ki do's and don'ts ki bobon ki berana galiang jong ka himasora bat ka tourism committee ka balesi ki labu nagaliang ka jong ki kum ki kot lingkodap pansam sya ki tourist ki bawan sya kani ka than ka jongi lesi ka manong ka jingmentoi nagabenta ka jong ki baringes kem nagaliang ka jong ki sisen maklayo kum kini ki jet lingkodap kot lingkodap kilayo iya kita ki do's and don'ts kan penlong sisya ita ki tourist Banong kita ki bahusiar, banong kita ki adakar, bargaju opor, kenlong kita badon rui ka jingket kli, ban penne pensa yakani kami mariang ka jongi. Bangi sautu boblei ko mga ong mene ka jingker ku ka jong u, mdei tang hakabay dei barkani ka saudong saukun. Hendengi sautu da si syangi im hakani ka juk ka pamenta. Ka juk jong ka jingile, Barakaju upor ka juk kabak kum labatay na galiang jamba Allen West ka juk haba bubon na pedengki kun samla kia kendu mau siang kamtam habay de barka kam ka jam hagani ka juk jongi menta ban kmi kam sarkar kam de shu ka kam ka basuk hakashishi snem ki bapas ya ke exam degree ka jongki omduna ya ka sanpo hajar hakashishi snem Ini sautu banagaliang joka sarkal jella ki vacancy ki barais na ki department ki bopero per tam ya kalai hajar la ne 100,000 hakashishi sna. Shei kini ki batam kenle. Ini saudan bok shibun basyakani ka than ka jongi ublei la kerku ka baidei bakini ki saudong saukun. Babon na pergi tourist ki wansini sa than jongi ban pej ka jingi tanat jong gading memoriang ka jongi. Bangi sautu ru kalalong kum kalat aikam aijam nagabenta jong kinong song snong jong kani ka thain darengi nang ban ya ya kata kalenti ban persang ban thau ya kita ki kam ki jam nagabenta ban penti kena bangin la ban pinbet pinbiang haki yeng kisam bargaju opor kalong ru kum kalat kalenti ban kentiu ya kayo ka kot jong ka thain hi parokoi Bangi sautu abangi keren ya ka tourism industry. Ni sautu kadegi industry ka bla he layar. Ki stakeholders ki babon hapo ka tourism industry. Dan kam banya trelang ringkat lang. Kanang baka ni ka tourism industry ka jongi kanong sustainable lani kanong kapayay ni. Bangi sautu ba kani ka campaign ka bla sedang nagaliang jong ka himasora. Ngaso komen bahang ning yadon nang yakinong elam snong barkham tam e nakaliang jok himasora klathau yakani ka tourist assistance teams jong ka himasora barangit scam bakani ka sngi hoj kalong ka jingstang jong kani ka campaign barangit scam balimba ka jingetrelang jong pi baro lang hapo ka jalam jog paim jog himasora ringkat bar ka tourism committee bar ringkat bar phi kum kinong alam snong bar phi ki team ka tourist assistance team kane ka jing thmu ko jong phi
kandalong sisya ka ba job lingba ka jing lang ka jong pi paro lang. Te nagalyang ka jonga ngam da kwae ban bun kintin nga shime ka negalat. Bakum no mi khmarru ngan alam ka ketika diang ketika mon. Ngini lang ringkat lang bar ka hima sora. Ngini lang ringkat lang bar ki nong elam snong. Bar pi ki dikhot baro bar kham tam bar ki nong song snong hi baro lang bar baro ki stakeholders jong tourism industry chakane ka thani baro ko wei. Bangin penne pensa ya ka jingkhoj ka jingsuma suba baraju opor ban penne pensa ya ka ne jingjarngam baraju opor banwan ra ru ya ka ta ka jingshon ngai chakane ka than so ra ka bai ka jongi Hakaway kasngi ladon kaway kalong ying kilalikay sa sora. Kat pa kidang yat kay kilaplikit jingkit hakaway gatukan. Ồ chính cho bộ bà ya ai lịch thiệt giang tay là than này khăn luôn ai conเป็นสงจ้าเสร็จai vẫn quay không ai cả ôm đấy ai vẫn chỉ đi tụi nó ở ai được tụi lông cánh một con Sim ay panay tu kerja. At dengan bangsa itu kuai. Kumdu ai kan dia bersini mu itu ôi xem bay ôi snap yang snap ôi snap ada po ôi dah pernah lihat snap kan kuat Berat seni mu berat sikit ayo itu beri berat ha Saya coba ada si nama kai sudah seorang ni lesi pelat ha. cáiผ้าผ้าลับกระตาผ้าผู้เรียมผ้าเราอีกเชฟผ้า Nong congi kau ni berat kakak kau ni berat kesem kau pencapok kami mariang congi mo. Cek sisia tadi yang kasih kan kan san makan kami mariang congi. Kau ni ai dah kabi dakin plastik kayak ka sebok cong kami mariang mo. Nó lòng yêu. Kami yang hi. Saya piawan ni. Plastik Ni kayak smart hai. Cũng nở lại đi. Kami yang kayu tu. Ngiyawan tam plastik ena duk ba kiawan persmutu na seora. Nakahima seora banginya long volunteer banginya penhut pensubai kami mariam. Te long ngilai persiang imenta. Te persiang lang sa piru ken ngiwan persmutu yang hiba. Pinya sim longin yakit klelang boy kan ka hut kesubai. Kadai. Dah ba pidija na kan eu ka jingsong ni ka phoi ni ka phai ni long nganang iben keno. Lung no te ai no da kasla song no da kasla nama kalakai ka lamet ka don nombo ha po ka Kadai. ri jongi te ai no da kasla ha ba pisong pada ken kuai dong te song no da kasla kan ai nai song su plastik nama ka cabo Kami yang hi piawan ni ajungut kita longan yarap benin ngaku hinga ru benin trilang. Bisa tang ngaku iksuba. Nomor plastik long bai coba siap bakalat hi. te ma pi de kumne telin ba pi song dukan te pi yo ite ki ba wan thiet jing thiet kumne na pi te ai awan nes non ken yaki ai long sneng pen i mo yaki ba kini plastik long kin penlang nama ka dosbin bila yo ihi na do nang tinapo mo kudok kila ya ai nakahima seora hado ang tia seora Padang kajing kemen, pat kajing kermen, kari kuburomi yang pa kan penbena pa nila launch lani nila siap yunam ningkong ya kani ke green, clean and safe sora campaign kurishbu. So ningkong
play pi ba pi acknowledge pi priang ba pi alu pi ga jing itu ya ga jing no sinyang ga jonga ku menteri jong katna tourism hakide ki asnem shiteng kibla ya ba pelakut dan dia ski nasyim berbor ba tepur kolong kesepak ba kalau gimlak benya vendor ba ka perthai jong ka sai perthai sai ma ka politics kolong ka bam thikana kolong ka ba ki phoro berbor ba dei la kada kadau aga caka ba ngantrai Henriu la ni prakata hele kat mala patrai khat ar wat khat sau kita sisi namar na smuthu wa kumong kadai ka rensan ka ba tikana ka ba ki berbor kejingatan kejingnya tersu kendrai so burom bagi priang yang menjadi rekan bat kumju ngamdan bangan ong banga babi tereng ni ong banga sngogu baki ars nem shiteng ngam ong banga hendrai kidon kam yeka team bat kum kapten jong ni ka team ngalai lam nakhmat ka team kadon kam you kapten Pubalakam Hendrai Hagaju Opor Captain Marway Obnumla Bantau Pertai Lalapi Ong Ronaldo Lalu Messi Baunya Lekai Ulabande Star Balapau Pertai Hendrai Ngatikna Balada Ronaldo Marway Udia kun persya ke hima seorang 11 kan hima seorang 11 kan tap puan ribuli nak kata kata om team works kajing trailan ke trailer don't way no right but tibet ha sting ubarwai marway solo artist yo habala kali kumno melong successful melong berjob kat ni kum solo artist kum nomroi marway wong ngam de solo artist halendet jonga kadon ka kinhun bak wat ubara ya ke gitar jonga ulei shibenta naka jingjob jonga nak kadang ngasko kadi ski ke ba bisa kan mau kadai ka lenong kawa thamai kawa ka sora ka play bat kalam genti ya ki wei pat ki shnong ki wei pat ki hima namar klapan i da ka nuksa kumno kata ka jinge tre rengkat nadu ki volunteers ki bandan ha ki tourist site nadu ki try jong ki homestay bat ki hotel nadu ki nong sensyar jong ki hima nadu ki nong nikmat pa ba niawan rengkat ni kabain ni serdok lang ya kijikhan lala kejau ke football ke hikaya kata bagi don hala kejong ke position don ke bilek kai forward don ke bilek kai defense don ke don du unong agur kapakongsan kelong ngin yele la kijong ibenta nak position la kijong kapag makana tili lada goalkeeper utap hi ya gol sa gol jong ata te lakot ka teamwork te ngakwa panai play ya ke jingjob jong ke tourism hangi hasora balara lapet ya kan ke sektor ngan ong bahabang irung hanong po
Milarung haka paloriye. Shen pinsui ka textiles hub. Kawin ko bit bat ko itanatam hagari India ano ko. Tandang ko yung kalau kung ka persentiu aplau ye. Poi ha shalom, poi ha nengpei, bat min la poi ha sora, la poi sendon ha lumir pei, jom ka tourism. Akwa mengni penting kena. Bagi connect ye kini ki kamera barok. Kang ba ka lumir pei ka long ka berhem pas aj wa aj shai, ba aj kermen. Di inisiatif ki bagi shim hakini ki asnem shiteng kila penting kena ya ke jingwan jong ke investment asora kaba tangna ki scheme kiba gila sudah pak sanction kila poi sispa katwe grow klem da kain sagi apli di 5-star hotel kiba tumai kiba kadang sa menda sedang menai ya ruo balai klaban pli balai ba ni invest baka soka ke invest kat ni gani kapoi syakaju kapa skit mentan ke peni ban light na kejing red nyut pathar ban light na penjau bo ya kemariang ni don kam ya ke ke bagi ong high value low volume tourism. High value, low volume tourism. Kabamut, bangidon kam. Shifomut ibriyo, ibala ban pelut mar santoja, banya ars pangut, ibadon ibala ban pelut mar sispa tingga. Namar itu kita ibadile ban syong hasurok, ban syong petrol pom, berkejaklia serum berceneng, rak kestuf neying, rak upan neying, seseorang hadu ladakiti itu hitung chips berkeum. Di banle ya kata, strategi nak kata kau pelong ngin penting kena ba ngi upskill, ki kintiu ya ke experience jang tourism. Bat banle ya kata radon kam ya kajingnya trailer ka. Guru KI laikan persya ya ke sorkar ingin om kumno kijing ke criticism kijing syak keno ngingat lot hi boro stamba dunau slap tempat keno ya sorkar dan ni basan kan gaski lak nang satu boro khai hi ke bakal lari ke sorkar Henry kenmau kadon kam tang kawe ka syiprakti tik kawe syiprakti ban pido syaparo badai na kini rinang raw jumer ka jongka ter Henry kadon kam terli ikti ban kini cisawa ban trei ban binot ban TSF dan kam terli ikti kijak ban syukeno jika biang hi tuba di mentan ho tu sikit mo juk mobile mentah syong ha jentia bat lau wilopia sekentro kesorkar ko ni kesorkar budai dengan sodrat gede-gede inisiatif kabalong sustainable klapen ba menta imde isu tangki 6%. Imde isu ki amateurs ngila dai ki professional. Ba pangila pan handle ya ni industry. Ya kan ni sektor kum ki professional ngam don jing atatir. Ba kastit ke jongi. Inam kren tang sya pangkajing jong kayo pamyo jam.
Henry ka perthai ke depan tipi. Ka perthai ke depan UI, ya ke jing jengam, ya ke jing tiang, ya ke jing Shongkun, ya ke jing Hapriu, ya ke jing Lumpur, Jong dari Jongi. Bande kata iwei perwi napi ni daun kam bapinlong di brand ambassador. Ni kan ya ke jing kut, ni rak dai rupa kajat menriu kepada tu. Kumno hasitability ni baklano bak koi kene bahwa darung haki office sarkar hab to wat bia hamni wat tasun hamni ya tuju ubriu hakdi wat pada let hing jomno ala arung ka ni tligi stong ka ni tligi ampat lap hing jomno ka om wat bia hamni lani wat tasun hamni balai bahatu kita notice kami officer ka tasong ki panwat ke juba aku balai nadu mensim yapi kibawan syahmat stakeholders pim semua ban enrong sim gini ke jungi solve mapi repiwan ban om lada ngamdei sibenta naga solution Adai Shivanta Naga Jingya. Are you part of the solution or are you part of the problem? Uangba kamdei kita jonga. Ladon muski yang berpecah ini, ladon ke sarkar berpecah ini. Kata kedai dan notion kecukupan berkat kababakla adu kata. Ini bat ngati kena ini. Bagaimana ketika industri kebalaan besar, ya kawai dalam yang akan dikatakan. Tinggal direct and indirect employment, tinggal kecil ya ki ventures prepare, tinggal apa beli lentiru, bagi senang kita bagi samla, hak itu senang kita lala kita jadi sab. Kerteng bejoki kanyo ikajing itu ngimpat perkat menu hendrai menta nadu turmeric jagi lakadong turmeric hadu sonyantra jungi hadu kan rendia jungi bat mentangi ap sa kajing jiri jungi bagi nyo ya kajing itu hadu pertai hilegi lightly bangal jer nakmat ushinrai so nyamtra bat karendia layo ya ke GI tahi hapo jong kini asnya citeng pertai kali itu yagi Brian Adams ula tawa daga rendia jungi uichiran ula tawa itu video ke jogu ke jingrai ke jogu Sapphire kaba Bos Smith kapau Ahmad rekat inong diso halidi aposlo lara yakni ka kabu ngim shim pat benon kam ni ko hatam lano ngilere kita ai na ta ngil nyai trekat ngan nyai don bat pi haki sing don kam haki por oro bat ngan pentikna ba kini ki jing persian jungi ngin energize ngin penuh walang hakawai kebendi kerang ba kajing mabrio bat kajing itna jom dari seorang kadai pan palang ru hakikam kajing trai bat kajing syafi ngan lain syari seorang pentiu syafi dari utiu sok utiu paung dari jom sirpi dari vektor dari kajing syedran dari Gabor. Sudah sebut, sudah ulangi video. Fit. Hey, kafe, hagalay ban South Rica. October minta usna. Hey.
Jakob Piait mis Teva mau betikat kiba kawashim Bentana kino ki jaka kastotir Meghalaya karta kandina duwakat so usnemen shajaron Kai, Klau, Wati, Zona Kafita hakalay bansau teriga Oktober minta Ya kak tien la jong pindam kam ya kabakan kiyo kak tien kasih kak tien la jong ai kan roy kan pa Ngidon ki kentien la jong Beleipat puri bat penduk yala kak tien la jong Kum kan nuksa kak kentien barikor kamut arts hakak tien pareng Kak kentien lari tipat kamut culture Kumta ya ka arts and culture ngiyo da kak tien khasi barikor bat lari ti ki balong ru ki kentien ban kerteng khun barikor ka lari ti lapen mi da ka pati CTV naga menta ka jing mentoi upai ba